am a cover the bar Bancho. Mpacho free adwuma hache. Repassion. Be mfisi. Bacho ko fibe numa na fie na de menya. Na enka na haya na mo be mpacho se be mfisi. Ifie numa na fie na de menya no ha macha. 4 to 5 years. Repassion. Na first na he na mo adwuma sana mo ba ha. Repassion adwuma ne de ya haya na ye no. Na kwese o hwa na ya ba be pam ye. O hwa ni ase ja ye ni aginam ni ya adwuma. E ade na mo ya ma be pam. Ebi wo hwa ye se ye wo kwa ase na accident betimi happy anytime bia. Tebi wo omtim ka kire se yenko yanim kakra. Ebi wo nso omo nka se yenko yanu omba ye bi wo asojafo mututu ka ni fira kemefo oma be pam ye. E ho nso a ni agya ye ni aye adwuma kakra. So omo ba be pam ade na ya mo ya e ma mo san omo timi pene ma mo baba. Me ka ne se ye wompanimfo a eta yi achi station achi nti e ba saa na omukọ office na omo no makoka na nti asa ye adwuma ni asa aba oho a na omo asa aba bi na omo aba yesa ba ese kra de eduruma bi etim begina anim ha kakra ba oho a ni apam ye se cars nketua no nkọ parking mu ho ye nkọ she sprinters fo na anim ye nya adwuma ho ho na omo de ama ye ba ha na nkasa nde omo nse da ma ye nyina ha sa ana anso akoye ba antimahene FM no na animu nti ase ne kra de tofon kra wo hwa ye pamo wo mo so mo free anko akwese omo ana omo de omo pe no omo de etra kakra tonto omo ne makala na me pese me bisa ya assembly ne ba betete ticket de mamo panecho ticket ne de omo ense da ma ha metete ticket ma ye de ba keme for ba ha ba jiska omo be jiska say se me fan se omo ba omo apon enti e be jiska omo ho me fan se adwuma na e no omo so nsa hyem bi ti se omo ba na se wan first kana mo ma no so bu afu se ene sa de ye hura traka o me so ya cheka e de ko enti ye be ya nse wo be mo musika na ye ja ho muka se eya na sika no mbeje no omo mo receipt ana ticket wo ho ana se omo ba beje sese me fan se sese omo ba beje sika ne de a and the only some near na adwuma enti omo ma o receipt ma o ticket bia ba so omo ka so ma che no omo de o ko dia ene oni omo de o ko se ene ekwam no omo kwa akoma receipt o so omo kwa akoma o ticket ene eno ye omo ai efise mu free adwuma ba ha be 4 to 5 years no omo pam bia na mpanyimfo na kwa akoka na omo san mama ba omo nya omo adwen so omo pe ba bi fufuro bia mama kwa be boa mo anka san adwuma mo ye okay ha na anka san de ya ye adwuma wo ha che by the question na no ana me kan say ho anu ma be pam ho anu ma me ya adwuma by race course okay eno me ye say o mati station wo nti on pam kejeti afo e na asefo ne cars na nam kwan ti o me ye say kaye nso ye nko she obi na koye say ase na koye say sabi ayale fo na wa ho ji roundabout ayi obi wo ha ofrigi na eba ne na ne ya wontimi nko race course enko fa car ti de be ya nse ebe maka senketo ani bia ye de ahye he ni ye so ya boa o mse be o mo so betimi afro he bi na car ni bia afro ti so bi wo ya wontimi nante anko race course ensa anko fa car be sen ko santa se ya de o se ja o mo dum ye na ye so inya ha ejina na eboa ye nyina se be ya ye nyina so ya so mbedu be bi wo ha ya mamunya impacha omo ye ni sama ya eno be boa ye ka se free asa ebe ha bi ebe ha ye nso Akuma FM 87.9 Kumasi.